mu isi y'ikoranabuhanga, mu isi y'ubucuruzi, mu iterambere ry'inganda, ibigo bikomeye ku isi niyo nsanganyamatsiko y'abashoramari n'inararibonye ku igenagaciro ahanini ryiganjemo. Ni gute aya masosiyete cyangwa se ibi bigo binini kandi bikomeye bihagaze ku isoko rusange, agaciro kabyo muri make gahagaze gate? Muri iyi nkuru urabasha gusobanukirwa muri make amasosiyete cyangwa se amakampani cyangwa se ibigo ubyita uko ushaka bikize kandi bihenze ku isoko muri uyu mwaka wa 2024 nk'uko ubushakashatsi bwabigaragaje ku rutonde ruherutse gushyirwa ahagaragara. Tubaha ikaze mu isi y'abacuruzi n'inganda zikomeye, mu isi y'abanyemari kabuhariwe n'ibigo bayobora biyoboye ibindi byose ku isi ya rurema. Iyi ni Marayika Murinzi, urasabwa gukora subscribe na like no kureba iki kiganiro kugeza ku musozo wacyo. Reka twihute duhere ku mwanya wa 10 tumanuka. Utekereza ko ari ikihe kigo gikize kurusha ibindi ku isi nzima? Uratubwira. Ku mwanya wa 10 turasanga ikigo bita TSMC, ni impine y'amagambo Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Ubyumvise neza urumva ko ari uruganda. Uru ruganda rw'abashoramari b'abanyatayilandi, rukaba kandi leta ya Thailand ifitemo imigabane myinshi. Uru ni uruganda ruyoboye izindi zose mu isi y'inganda zikora utwuma duto twa elektronike ariko twifashishwa mu gukora ibikoresho binini bya elektronike. Ababyumva neza nibyo bita semiconductors. Twavuga ko iki kigo ari cyo cya mbere mu nganda zikora CMOS, RAM na ROM. Abasobanukiwe iby'ikoranabuhanga murabyumva neza. Uru ruganda rwasobanukiwe no gukoresha ubwenge buhangano cyangwa se artificial intelligence mu nganda, rwashinzwe mu mwaka w'1987 na Morris Chang. Kuri ubu ruyoborwa na Seaway, ruhagaze agaciro ka miliyari 712 na miliyoni 38 z'amadolari y'Amerika. Uru ruganda rukora rukanacuruza utwuma twifashishwa mu gukora ibikoresho bya elektronike. Nirwo ruza ku mwanya wa 10 w'ibigo bihenze ku isoko kandi bikize cyane kurusha ibindi ku isi. Tuvuye ku mwanya wa 10 dukomeze ku mwanya wa 9 turasanga kampani yitwa Eli Lilly. Iyi ni kampani y'abanyamerika imenyerewe cyane mu gukora no gucuruza imiti itandukanye. Iyi kampani yashinzwe na Colonel Eli Lilly mu mwaka w'1876. Kuri ubu iyoborwa na David Ricks, ikagira icyicaro gikuru muri Indianapolis, ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikabikorera kandi mu bihugu birenga 18, ariko imiti yabo ikagurishwa mu bihugu bisaga 125 muri rusange. Iyi kampani ikaba ifite agaciro kabarirwa muri miliyari 738 na miliyoni 51 z'amadolari y'Amerika. Ikaza ku mwanya wa 9 mu bigo bikize cyane kurusha ibindi ku isi. Reka tuve ku mwanya wa 9 dukomeze ku mwanya wa 8 aho dusanga ikigo bita Berkshire Hathaway. Iyi ni kampani y'abanyamerika, ikaba ari kampani imenyerewe cyane mu bucuruzi bw'ibintu byinshi bitandukanye, harimo ubwishingizi, ubwikorezi, ingufu n'inganda. Iyobowe n'umunyemari Warren Buffett, uri mu bahirwe bakize cyane ku isi. Si ibyo gusa kandi iyi kampani yihariye myinshi mu migabane y'ibindi bigo bikomeye by'abanyamerika nka American Express ndetse na Coca-Cola. Iyi kampani yashinzwe kandi iyoborwa n'umuherwe Warren Buffett, ihagaze agaciro ka miliyari 861 na miliyoni 89 y'Amerika. Ikaza ku mwanya wa 8 w'ibigo bikize cyane kurusha ibindi ku isi ya rurema. Tuvuye ku mwanya wa 8 tukagera ku mwanya wa 7 w'ibigo bikize cyane kurusha ibindi ku isi turasanga ikigo gikomeye cyane bita Meta Platforms, cyangwa se imenyerewe cyane nka Facebook Inc. Facebook ni ikigo cy'abanyamerika, ikaba kandi rumwe mu mbuga nkoranyambaga rumenyerewe cyane ku isi. Rwashinzwe mu mwaka wa 2004 n'umuhanga akaba umushoramari Mark Zuckerberg. Facebook kandi ni urubuga rufite izindi mbuga nyinshi zicamikiyeho nka WhatsApp, Messenger na Instagram, nazo zikoreshwa cyane kuri iyi si. Meta Platforms amafaranga yinjiza 96% iyakura mu kwamamaza binyuze muri izo mbuga, yaba Facebook, WhatsApp, Instagram cyangwa se Messenger. Facebook company kuri ubu ihagaze agaciro ka tiriyoni 1 na miliyari 9 z'amadolari y'Amerika. Ikabiza ku mwanya wa 7 mu bigo bikize cyane kurusha ibindi kuri iyi si ya rurema. Tuvuye ku mwanya wa 7 reka tujye ku mwanya wa 6 w'ibigo bikize cyane ku isi turahasanga Amazon. Iyi kampani yashinzwe mu mwaka w'1994, ishingwa n'umuherwe Jeff Bezos. Itangira icuruza ibitabo kuri internet ariko biza kugenda byaguka. Kuri ubu sosiyete ya Amazon niyo ya mbere icuruza ibintu hafi ya byose binyuze kuri murandasi. Amazon kandi ifite icyo bita Amazon Prime Video, ifasha abantu mu gusakaza amashusho, live streaming ndetse ikagira n'imikino video gaming itandukanye. Kuri ubu Amazon ihagaze agaciro ka tiriyoni 1
na miliyoni 82 z'amadolari y'Amerika, ikaba iza ku mwanya wa gatandatu mu bigo bikize cyane kuri iyi si ya rurema. Tuvuye kuri Amazon ku mwanya wa gatanu w'ibigo bikize cyane ku isi turasanga kampani bita Saudi Aramco. Saudi Aramco ni kampani ahanini ifatwa nk'urutirigongo rw'umutungo wa Arabia Saudite, ikaba yarashinzwe mu 1933 n'ubuyobozi bw'icyo gihugu. Saudi Aramco imenyerewe mu bucuruzi bwa gaze na peteroli, ikaba ariyo kampani ya mbere ku isi icuruza gaze na peteroli nyinshi. Saudi Aramco kuri ubu ihagaze agaciro ka tiriyoni 1 na miliyari 94 z'amadolari y'Amerika, bikayishyira ku mwanya wa gatanu muri kampani zikize cyane ku isi ya rurema. Tuvuye ku mwanya wa gatanu tukagera ku mwanya wa kane w'ibigo bikize cyane ku isi turahasanga Alphabet. Iki kigo ni bo ababyeyi ba Google. Alphabet cyangwa se Google ni kampani ikomeye cyane y'abanyamerika yashizwe mu mwaka wa 2015, igahuriza hamwe platforms zitandukanye nk'ishakiro rya Google, ibyo bita Google Maps, Calendar, Google Ads, Google Cloud, ama web browser nka Chrome, ibyo bita Google Display ndetse na YouTube. Alphabet kuri ubu iyobowe na Sundar Pichai, ariko yashizwe na Larry Page na mugenzi we Sergey Brin. Kuri ubu Alphabet ifite Google na YouTube nk'imbuga za mbere zisurwa cyane ku isi. Alphabet ihagaze agaciro ka tiriyoni 2 na miliyari 5 z'amadolari y'Amerika, ikaza ku mwanya wa kane mu bigo bikize cyane ku isi ya rurema. Tuvuye ku mwanya wa kane tukagera ku mwanya wa gatatu w'ibigo bikize cyane ku isi, reka tuvuge iyi kampani bita Nvidia. Nvidia Corporation ni kampani y'abanyamerika ikora amasoftware n'amasysteme atandukanye mu ikoranabuhanga, ariko ahanini imenyerewe mu kubaka ubwenge buhangano cyangwa se artificial intelligence bwifashishwa n'izindi nganda mu bikorwa byazo. Iki kigo cyashinzwe mu mwaka w'1993 gikorera aho bita Santa Clara muri leta ya California. Ni ikigo kabuhariwe mu kubaka amarobo, aho kibitseho amakampani akomeye nk'abakiriya bacyo. Aha twavuga nka Amazon, Microsoft, Facebook, Alphabet n'izindi, kubera ubuhanga bw'inzobere mu bwenge buhangano na serivisi nziza zuje ubuhanga Nvidia batanga. Bakaza ku mwanya wa gatatu mu bigo bikize ku isi n'umutungo wa tiriyoni 2 na miliyari 16 z'amadolari y'Amerika. Tuvuye ku mwanya wa gatatu tukihuta ku mwanya wa kabiri mu bigo bikize cyane kurusha ibindi turasanga kampani ikomeye cyane bayita Apple. Apple Company ni ikigo cy'abanyamerika kimenyerewe cyane mu gukora ibikoresho bya electronique birimo telefone, computer, iPad, tablet n'ibindi. Iki kigo cyashinzwe mu mwaka w'1976 na Steve Jobs, nyuma mu mwaka wa 2011 aza kwegura nk'umuyobozi cyangwa CEO asimburwa na Tim Cook. Uruganda rwa Apple rwakunzwe cyane kubera by'umwihariko products zabo zakunzwe cyane ku isi nka iPhone, imashini nka MacBook, amasaha nka Apple Smartwatch, ama iPad, ama AirPods, application nka iTunes n'ibindi. Kuri ubu uru ruganda rusa nkaho rwasubiye inyuma kubera icyorezo cya coronavirus. Imigabane yarwo isa nkaho yamanutseho 15%. Kuri ubu uruganda rwa Apple ruza ku mwanya wa kabiri mu bigo bikize cyane ku isi n'agaciro ka tiriyoni 2 na miliyari 63 z'amadolari y'Amerika. Tuvuye ku mwanya wa kabiri tukagera ku mwanya wa mbere mu bigo bikize cyane kurusha ibindi turasanga ikigo bita Microsoft. Microsoft ni izina rimenyerewe cyane mu isi y'ikoranabuhanga. Iki ni ikigo cy'abanyamerika cyamenyerewe cyane mu gucuruza software za computer, kandi kimenyerewe cyane nanone mu ma video game n'ibindi. Microsoft ikorera mu mujyi wa Redmond muri leta ya Washington. Microsoft ni ikigo cy'umuherwe ku isi nzima William Henry Gates wamenyekanye nka Bill Gates, umunyamerika w'umushoramari kabuhariwe. Microsoft yashinzwe mu 1975, ishingwa na Bill Gates afatanyije n'inshuti ye kuva mu bwana Paul Allen. Microsoft yamenyekanye cyane mu kurema software zitandukanye nka Microsoft Word, Excel, PowerPoint, OneDrive, Publisher, Skype n'izindi. Ama Windows nka Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11 n'izindi nyinshi mwese muzi. Microsoft iza ku mwanya wa mbere mu bigo bikize ku isi n'umutungo wa tiriyoni 2 na miliyari 89 z'amadolari y'Amerika.
Yes, ngayo nguko rero ibigo bya mbere bikize cyane ku isi, nizere ko musobanukiwe cyane kurushaho. Niba rero wakunze iyi nkuru ubitubwire muri comment, kandi wibuke ukore like na subscribe. Turabashimiye cyane, tubonane ubutaha. Imana ibarinde mwese. Ciao, shalom.